ik ben er niks van met de auto's voor de mini al. Voor mij komen we in het schroot. Thank you. Yes. Londen, hè? Londen, jongen. In het stadion in. Ik zoek hem midden. Waar best op dan? Ik ben in het West Ham Stadion. In Engeland. Als je zegt, ik heel dom mooi zien. Helemaal niks. Hoe komen we hier? Is het prachtig? Ja, precies. West Ham, jongen. Die heb ik omgezet. Ja, jongen. Het zijn hazen. Hier en hier. Maar die hazen supporters van daar wij. Dan moet je al het veld op van de foto. Dus dat kan wel. Ja. Stukje gas van West Ham. Ik vred het nou op. Let op. Lekker. Ik skip morgen engel de gas. Een behoorlijk jongen. En waarop nog op televisie? Good afternoon, welcome to Upton Park for this evening's Intertoto Cup semi-final first leg between West Ham United and Sports Club here at the Vale. Reminded that the Hammerheads at the moment are selling 50 draw tickets. Congratulations also to the Hammerheads who've been chosen to dance at the Charity Shield. Fuck off! And they'll be dancing at half-time in Spanish. Second leg is next Wednesday in Holland, and as we play the UEFA rules tonight, there'll be a big screen on during the day. Those of you in the concourse, there is highlights of over the last season on the big screen. Also on the UEFA rules, no alcohol is on sale tonight. Samacic, and 16 Mika Nermala. Substitutes for Heerenveen. Substitute keeper number 2, Max Houtane. West Ham United and Sports Club Heerenveen. The two teams will all shake hands with each other and the UEFA directive. Just a reminder that we know big screen during the game and no alcohol on sale on the ground either because of UEFA rules. This is where the teams line up then. First of all, Sports Club Heerenveen. In goal number 1, Hans Fonk. 4, Joran Hansma. 6, Gerard de Nooijer. 5, Domin Mitrita. 18, Ronnie Feynman. 10, Alec Radomski, 7, Jeffrey Talan, 12, Balwain Palpats, 11, Radoslav Samacic, 17, Harris Housing, and 16, Mika Nermala. Subs for Heerenveen, number 2, Max Houtane, 14, Ronnie Bunda, 18, Daniel Jensen, 13, Barry Dietrich, 23, Alan Jensen, 8, Anthony Lerling, and 25, Romano Deneboom. Mark Keller, number 10, Paolo Gagliani.
maar van de hoed net. Van de hoed. En ballen, fappen, daar jongen.